Luong an di Kristo hama rasafaren picha la luoro doga imene. Ana moro kaka luoro duju, ludiro rudi, ludiro kalkwaro. MPs, governor, umegiwa kilo umegiwa, magiti Lao, West Nile, northern part of Uganda, Juba City, South Sudan, Eastern Equatoria, Dugola Bero, Pakakaluo, magiti Eastern Equatoria. Amoro wuno wen kone ti tegang kone ti lo mawako ana moro wuno wen dong ana kati me loko jemi mogo mapegi tego ilo Acholi dak lok enene mesese kwako wan joma wano ti social media wano ti YouTube channel mapapat mapol kare kakaluo kilo diro madon joma go kwano go loy wa wano gilobo wan pilok dogwa mabejo kipe woro ma wan wakere kom kakaluo machalo mero la mero aunties uncles mamani kibabani pe woro ma wan okero i community ene weko dano lobo kowa dong woro ma dit ma dano mi komwane umier wan wang'eyo kit me gwakone wan joma wabere YouTube channel cha wen yet pol kare pe dwako kuch igang mono pol kare pe dwako kuch igang ento bedo machalo kaka unyo bedo machalo dugola mone me bedo piny me winyo loko mone kama peko tiye kilo diro chobogo kachelo kipudu ene mono anyim mabe pi young generation mamekwa piene yam chon ka balo time lo Acholi pe ni lo diro kware wa unyo lo diro ruodi gitika yeto no dana yera gin ene no pete me kakaluo ento kombeti ini none wan lutino mafun mwaka watino watamane dong kita dong dano tika keto gen ikomwane ene do opportunity me bedo ka yeto jomadon opportunity me bedo ka yeto mege opportunity me bedo da kanyaye mone ikin kaka ene mono gin ma wan jomo kenne waneno ni ti yueka ento kun pe wano ng'eyo ni gin eno ni bene kwanyo gen nogo ki komwa wan joma wano tika fonyo kaka kilok mabejo piene kitika neno wa worldwide rieko wa kimingwa wakicharwa teke wan waloko kit gimo keken marach i social media no wilobo weng tika ng'eyo ne wan chieli nen di Kristo ama yang loko mabe enro tinda ko loko char mama umiyo daga kwero dong kaka luo ana mero wacho kuman ba nyingere wan wati komwa waromo tingo nying maber kilwoi His Excellency kilwoi Honorable kilwoi kit nying moke ken ma initi kameto ne kiromo luoi ni Captain kiromo luoi ni General kiromo luoi ni Chief ento megwako nying eno makilwoi kere ki inne umiere tim ngo wek ini gwak nying eno ni makitika luongo kere ki yin unyo nying eno ma ini tika miero ni dano miero luongo ki inne umiere tim ngo wek gwak nying eno ni u rhyming ki kwo pa yin u rhyming ki ruk pa yin u rhyming ki kom yin umiere tim ngo umiere wo dano mati community kere ka ngaro mono timo bal ni ning umiere mi woro bot jo mati community lok me pajo pege tiako ki yet lok me pajo pege tiako ki chaj lok me pajo ki tiako ki bedo piny ka ki winya eno ni gien ma yam kwere wakitimo dak gien ma abila pakaka luo lobo ene eno ineno ba WhatsApp group en madong ko beri chan ki yabone we jomo kene tamane WhatsApp group en bichero lo WhatsApp group eno ni bitago WhatsApp group en bedong chokato piana da winyo jomo kene kubere joma gen go yabo WhatsApp group lo Acholi e winyo dong jomo kene waye ne group ani bere chao church magi yabo maduong wa lo Acholi ne e winyo dong dano wache church wani wachero kalege church wani pe dong church palo bamba pe church pa Yesu Kristo ento wun joma wuno yabo WhatsApp group makiluone platform kono ne umiero ng'ene u yabo pe dano dak dano magiti WhatsApp group mapaparo miero ke woge lok ma ini charo ka lok ne WhatsApp group mere lok ma ini ng'e dane
ubi konyo young generation. Ento ka in chero ka yeto te dano. In chero ka loko leb mogo machol. Kuni ng'eyo ni latin ma migi ma in inywalo li fwa bene. Tika nini ni ano dujo ni nen daddy tika lok cha. O nen uncle tika lok cha. O nen ng'ari tika lok cha. Tika neno in kere ka pe chim ma mege tika neno in chim pa jirani. Ma obi wajo ki jirani ni luong wuota nyeri weko biro nen ko ng'o ma wuone tika lok ne. Ento latin ke mwaka ne matetede ma peromo piem kiri ubi liya. Pe ki kero me wacho burni dari jone la kore loka ini loko ni raj. La kore lepa ini loko ni raj pene latin pe ki kero me wachi. Manyuro ni ini tika diyo kwa palatini kamo ke leb ma raj ma ini ti loko ne community. But latin ke tiri ma en tiri ina e nywalo. Umiro wo in bare ni ini wona ni. Latin pa ubi katre ka wacho burni dari leb ma ini ti loko ne community lepe raj. Pene luoro in. Kong wa gwogo dogwa. Kong wa gwogo dogwa. Kong wa woro kama kiromo ware. Kaka luo wa beru ki chuny metimo kisa. Wan egi ma waloke social media. Dano mobile kom wa maraj duong mama palare. Mano itama na umire yeri keto keji. Ento the same war ma dano tika war ki ini community. Dano neno ini social media. Dano neno ini YouTube channel. Ene war mumiro in bene duake kom dano magitika lupo in. Meneno in ng'o ma ilogo tin ke ng'o ma ilogo diki. Kitung chel, wan wa logo meripo kakaluo ka chelo. Eno kitung chel wa yero burre mo kena wa kera ko teng. Eto in pa ng'eyo ne, ka in yero ng'ara chel ilogo pa luo, roma in yero joma maro ng'ato eno ne kole weny. Ka in yero ng'ato mo achel ilogo pa luo, roma yero joma maro kole weny manyure ng'eyo ni in pa yero ng'ara chel. Maraj dong loyo. Wano tika yeto lutela. Ma inone lutela enone. No dano ma pola ego yero. Uweko chere parliament. Ini tamoni ini tika mon ki la tela chele. Kun ini tika mon ki majority mago yer la tela enone chere parliament. Be ka ini logo tiye wila tela ni nano ba. In dano kero gene komi. Dong jemi ma ini tete mane community ni tete mo jemi maraj. Umire nene lako kuoni unyo bini kwa akija bot jomo yero ini ene dak winye endo ka ini yero la tela malwako kero genno ke kome dano maduong wa dano ene be chunge pe beru yomi komi dano chunge pe beru yom ineno lupo ko mano dano tika lupo kuri dano chako ngako mono gin matime eno kidong bene wan eni pene wan weng pa walego lutela wano lego lutela beno pore ni wano leg lutela piene lutela giene go chako leko wan lutela ego chako leko wan so pore ni umier wan waleg lutela mono gin matie eno si ana miero wacho botu un kaka luo miero waberu unu ma wawore woro pere tek lo gimo keken umien wa mo wer ni ene tek ki luak we matiki message ma pere tek ni ana tek ki luak ka luak ti ngera ngat maguda peke manyuru ni ka ini tek ki luak umiero wa woro luak lega na eno keken an pol kar pa biene message pa biene social media ni abina piem ki ngato unyo yen mona ki ngato unyo chet ka attack ki ngato mo peticha mabe wa anabalo an bene cha mo ken anabalo umier bene kiti an anabalo bene peni dong anda ti 100% mono gin mo miero in ngara chel mai kwoi wilo binge eno so an kedi Kristo ama rasafaren picha la luoro daga imene dak wuno tela bene wan wa yeru kar ke kar bar wun po chubu mir padano o chero ki wilu wo lok ma doge lok me peko matilo ba chuli wun lo tela ni wen ki wilu wo ka ngar ma waje ni en peke wile karte kamaleng
kate kama leng in wache ke di Kristo ama an pe ki wila ki weke ku inen evident weke ku inen evident ka pa bolo evident lo kumi kate mere bang lok ne ke di Kristo ama an matwale kinu tele pe ki wila nino mo la tela mono wache en pe gamo chene palo rok pe ki wila eno la tela ene do gamo chene palo rok madong loyo uyubo tuan grofa mo ke chene palo rok we ka winyo buolo dano abitu chuwuoko kama leng la tela mo gero tuan grofa mo ma grofa eno gero ki chende ngom pa chuli bribe me chende me mayo ngom pa chuli bribe me chente me beru kan ne ka chuli pe ngom gi abitu juwo an ka logo kuman ka lu na tiki enough evidence wek la tela mo piem ni en pe gamo chente me bribing en pe chara chuli ikin lu tela weng en pe me chara chuli chi ana ngeo kama ke chwalo ira ye evidence angeo an ne cha be waje ya ka lu awache petien lokane ka dong ini chero ka lege katoli ina de wache dong ina be chere polo ngata dong lege che me unyu ngata lege gene protestant kono en protestant ene che me ngata dong lego kono islam pe dong oi polo wan ene wen wachere polo yo state house wan we ngeyo yo secretariat ne wan we ngeyo pene yo ka emiero chere secretariat no mire gon ke gulu unyo igon ke kit gum igon ke pade igon ka gago ke ken ka igono wa ke kirandongo kany bene cherro igono ke kwene bene cherro ugwake maraj tena an kar cha bi waja we nan lu roke ka gono ni lok liere gi wache man kono ke di Kristo ama ya man kono boss me go team ya man kono Daniel Soka ya umiero wa bolo evident ne uno ko evident ba 2026 tika bino en o ko evident ma be carte ke bod lu rock lu tela wa magati parliament go be porro kui wen pepe ko mumien evident tika bino kerepe ana ya bolo social media evident tika bino uno ko dogyo be lenge ruet joma go be chere parliament joma nyen ni ken te ka ngeyo mene gamo bright bod lu rock giti ka miero umuko gio wek gera gen gi mede ki nongo kuilo bachuli ento wun madoku bero ki lare la doku dong chitumwa chen aloko mega eno